Ebekto Maryam keluar dari kamar hotel, tak sengaja Maryam Ria ketemu ben anak bining separaben tepang check-in de hotel abereng ben cowong. Satu jenah lain ketika Maryam aspedan motor enterah de sekolah naan ang amarke ternyata anak bining seanya mesifa aja kelopain tak nyambinase se ternyata neng sekolah anjia tak oleh MBG mangkana satu jenah murid aja nyambinase beng sebeng dari Romana. Saamponah ngalak nase dari mamang Edina kena Siva langsung asapuan de halaman sekolah abereng kancana se anya melilis. Ben ternyata si Varia kenal kalaben murid se kalem tade kulinah bahkan si Varia tak toman car pacaran. Sedengan Maryam aja alako deti sales perumahan se edimah lakon aja selalu metaber Roma de orang-orang se butuh keangkui meleh Roma anyar. Saampona mare asapuan halaman Edina Siva pun langsung asaraben seberengin ben kancalakeeng senya mana Hamden. Ben ternyata Hamden riah lebur de Siva. Tapi Dina Siva cuek ben deng megendeng amar ke Siva ria tak gelem car pacaran keng tero fokuseh a sekolah. Singkat cerita saamponah bektoh mulian sekolah Edina lilis pun nutuaki dek Siva dek situng orang lake murid lake secek gen tengah se nyaman Kevin tapi Siva tak tertarik bentuli mule. Tapi saangkuna edelem Athena Siva riah lebur de Kevin bahkan Siva sekut niku Instagram Kevin. Ben ketika Siva ria numpak sepur kangkui mulia ternyata Kevin numpak sepur jia kia. Siva pun salting todus kapi bede se akhirnya Siva pun tuli nyingke. Tapi Kevin tak menyerah ketika Siva turun dari sepur Kevin pun nurok bunte. Bahkan Edina Siva akikir de Kevin soro nyingke. Tapi Edina Kevin tak menyerah Kevin pun aku naki gombalan maut keangkui ngacek Siva ngakan siang bersama. Meskipun Siva sebelum menolak sampuna ekening rayuan gombal Siva pun gelem. Seakhirnya Siva ben Kevin pun langsung ngandok mie ayam dueen. Edina tretan Siva pun ki cuek sok jual mahal. Tapi Kevin selalu arayu, selalu agombal sampai akhirnya suasana pun mencair Siva pun bisa misem. Ben ternyata Kevin ngater Siva sampai de Romana. Ben Edina kena Kevin pun minta Instagram Siva. Siva pun ngucap engkau tak main Instagram sampai akhirnya paksa kia ben Kevin ben beri kia ben Siva. Tapi tiba-tiba Maryam dateng dari lakona. Akhirnya Siva pun tuli nyingke amar ke tako etemu ben emang. Akhirnya Siva ben Kevin pun saling mengikuti neng Instagram. Siva pun cek senengah sampai saking senengah ketika Maryam akan deh tak eding-keding aki ben Siva. Siva dina lebih fokus de HP nah de Instagram Kevin. Akhirnya amar ke tak eding-keding aki Edina Maryam pun nyingke. Singkat cerita ekedekung neng sekolahan tiba-tiba bede orang se nyabe enuman neng mijena Siva se pastena ajiah dari Kevin. Siva pun cek senengah. Sedengan Edina Hamden se tahu bahwa ajiah dari Kevin, Hamden pun aromasah cemburu. Ben ternyata Kevin ria kenal situng murid lake semeleng sekut alaben de guru bahkan tak kening belein. Ben kebetulan neng arijia Kevin tepang atau kar oca ben bu guruna. Akhirnya kena Edina Kevin pun eokom soro mancing sampai jam istirahat. Bekto jam istirahat sekolah Edina Kevin aniat kangkui bolos sekolah. Bahkan Edina Kevin ngajak Siva kangkui noro. Meskipun awalnya Siva tak gelem akhirnya rayu bal gombalen akhirnya Siva pun tenoro bolos sekolah kia. Sedengan kenangan lain Maryam pun tepang nemuni klien se ternyata reng lake jia se nyaman aja aniat meliah Roma dari perusahaan se kelakoh ben Maryam. Akhirnya Maryam pun nutuaki satu jenis ruangan se bedeh neng Roma jia.
Abeli pole dek Siva setepang bolos sekolah dek pantai ben Kevin. Edina antarana Siva ben Kevin ajia jen semak. Bahkan Kevin pun acurhat dek Siva bahwa lambe engkok sekut entar dek kena amarga ternyata emban Ria romana tak jauh dari pantai Ria. Tapi ketika emban lemate Kevin tak toman entar dek pantai Ria pole. Beneng arejia alasan arapa Kevin entar dek pantai Ria pole amarga beringin ben orang se spesial seedimah orang se maksud dia ajia Siva tretaan. Ben saampona ekening gombelan jia edina Siva pun sajen cinta de Kevin. Bahkan Siva pun rela prabenah kala ben Kevin. Adegan cek panceen pengkir pantai pun kadetien. Singkat cerita amarga bektola malam edina Kevin pun langsung ngateraki Siva de romana kalaben aguna aki sepeda motor. Ben saampona lebede romana Siva pun langsung ngumbe katong se bedeg dere. Ben tiba-tiba Maryam masuk de jedeng jia kiah ben atanya apa seekombe ben Siva. Siva pun ajawab bahwa ngumbe katong. Edina kena Maryam pun curiga. Masa ki buruhet lah itu boleh. Tapi edina Siva pun tak ajawab ben langsung nyingke. Singkat cerita ekede kuung Maryam pun amite alako padahal are jia tepa are minggu sekotunah Maryam ria libur. Ben saampuna Maryam mangkat alako edina Siva pun langsung masuk de kamar emang kaangkui acer atenten. Padahal sebelumnya Siva ria tak toman atenten. Keng coma saampuna kenal ben Kevin ben semak ben Kevin edina Siva pun langsung acer atenten. Abeli pole dek Maryam se tepang abareng ben emat kaangkui nyurvei Roma karena Roma se sebelumnya ajiah tak cocok. Kenangan lain ternyata Siva mun temunan ben Kevin. Edina Siva pun sambih dek Romana Kevin. Ben positif adegan cek panceen se kapeng 2 pun kadetien. Ben ternyata kenangan lain Maryam juganan ngelakoh cek panceen ben emat tretaan. Paya emak ben anak tepang pancei. Singkat cerita bekto malam edina Siva pun ngechat Kevin tapi tak gelem bales ben Kevin. Akhirnya Siva pun langsung galau. Bahkan kede kuung neng sekolahan Siva tak sapah ben Kevin. Edina Kevin cek cuek ke mun lemah de kaki Kevin payaungku. Bahkan ketika jam istirahat edina akhirnya Siva pun atanya arapa Kevin mi menjauh ceteh mi tak bales. Akhirnya Kevin pun ngebele engko bi kakirya cuma sekancaan beni car pacaran tak kotu ceten ben malam. Sampona ngedingaki kanten Kevin sing ngajia Siva pun langsung galau tretan. Ben kaangkui menghibur diri edina ternyata Hamden ngajak Siva kaangkui entar de situng kafe mulai sekolah. Ben amar ke Siva de tepang galau akhir Siva pun gelem. Seakhirnya Siva ben Hamden pun mulai sekolah langsung entar de situng kafe. Ben tengah perbincangan jia tiba-tiba HP na Siva ben Hamden jia amunyi aberengan se ternyata ajiah dari grup WA sekolahan. Edina Siva tak nikuh tapi Hamden pun muka de grup jia. Ben Hamden tuli-tuli nyuruh Siva kaangkui muka grup sekolahan. Saampona buka ternyata bede orang se ngirim foto na Siva tepang pancein tapi tuli hapus. Akhirnya Siva pun langsung entar de Kevin tapi dina Kevin ngucap bahwa saya ngirim jiah benih Kevin tapi hude tepang HP na Kevin jia pencem hude tak sengaja tekerem de grup sekolahan. Sampun ngidingaki penjelasan dari Kevin dina tretan Siva pun ancor sece ancora. Kade kuung Siva pun meskipun todus ajia pakun masuk sekolah. Ben tak abi tiba-tiba hude entar de Siva kaangkui aspora amarga tak sengaja ngirim foto na Siva secepang pantein de grup sekolahan. Ben tiba-tiba lilis entar kiah ben dina lilis ngucap de Siva. Allah cek kepekeren keng karo jiah cuma foto tak lebiasa. Tapi amarga kanten lilis dia dina Siva pun sajen pekel de sahabat ria. Akhir tretan Siva pun keluar sekolahan ben menyendiri. Ben amar letak kuat akhir Siva pun nelpon Maryam tapi dina tretan Maryam tak peduli amarga Maryam ria tepang apolong ben emat sepastena enterah ce panceen padahal Siva dia tepang acur hateh de mamaang.
Benta abi tiba-tiba Hamdan pun entar de Sifa kaangkui aberingin Sifa se tepang andi masalah tapi dina Sifa tak seneng. Bahkan Sifa akikir de Hamdan ngoro Hamdan riah soro cek sok peduli engkau bisa ngelebetin Arya Kapi Katibi. Padahal niat Hamdan riah bagus tretan tapi Sifa tak bisa ngetela de sisi bagus Hamdan. Singkat cerita bekto malam ketika Maryam mulai alako dina Maryam nemu Sifa tepang dung tedungan ben ternyata Sifa tepang sake panas jelep Arya Kapi amar ke Sifa ria ker pikiran de masalah se tepang adepin. Akhira esaben arena Sifa pun ajelenaki kaudien kalaben kebedeen se mate rasah. Sifa se sebelumah murid pinter aktif neng kelas tiba-tiba keng coma ngengcengengan. Bahkan ketika jam olahraga Sifa pun tak bisa fokus. Situng masalah kita mareh tiba-tiba Sifa pun nemu Kevin keluar dari jeding bareng ben Lilis sepastena ngelakoni cek panceen. Dina Sifa tak bisa ngamuk pole Sifa keng coma bisa misem ngetela kancan tibi ben Kevin cek panceen dalam jeding. Akhira kaangkui nyare pelampiasen dina Sifa mun temunan ben situng orang lake se anyam ali se langsung ia cek in the hotel se pastena dina Sifa pancena. Sifa letak kuat ngadepin keaudien mangkana Sifa ria keelangan jati dirina. Akhira neng malam jia Sifa pancein ben Ali dina tretan Ali ben Sifa ria cek panceen kalaben akuna aki posisi sejeng manceng paya ben sampona katetian jia Sifa pun sajen meleng bahkan kedekung Sifa ria telat masuk sekolah dina tretan Sifa pun sajen bengal atenten sajen ratin tak engak Sifa se sebelumah. Bekto istirahat tiba-tiba Lilis entar de Sifa ben Lilis ngebele bahwa Lilis ben Kevin ria ngelakonin cek panceen mulain dari kelas 2. Teti sebelumnya cek panceen ben Sifa Kevin jia cek panceen keade ben Lilis. Saampona mulai sekolah dina Sifa tak langsung mulai de romana beli Sifa ria entar de hotel ben Ali sepastena kaangkui ngelakoni cek panceen dina tretan Sifa pun terbawa suasana terbawa perasaan de Ali amar ke Ali ria cek peratena benian ben Kevin. Tapi Sifa tak tahu ternyata Ali ria la andi cewek kia. Sampun ngidingaki bahwa Ali landi cewek Sifa pun galau. Bahkan bekto malam ketika lebe de romana Ali letak males pole de ecet Sifa. Sifa pun sajen galau sampai akhirnya Sifa pun nyaleh pelampiasan selain dima bedereng lake se ngajak ketemuan de Sifa. Akhirnya Sifa pun gelem ketemuan de ku arena. Singkat cerita kedekung Sifa pun langsung mangkat de kenangan se ampun janjiin ben reng lake se malemah ngechat Sifa. Sedengan kenangan lain dina Maryam tepang check in tretan ben emat. Dina Maryam pun ngajak emat keangkui entar liburan tapi emat tak bisa. Mun bede ari libur emat jia kotu bareng ben keluargana. Dina tretan Maryam pun sadar posisi bahwa Maryam ria coma selingkuhan. Abeli pole de Sifa se ternyata Sifa ledepak neng hotel ben ternyata reng lake se ngajak ketemuan dia ternyata Hamdan tretan. Sifa pun tak kerja dina Hamdan pun ngucap engkau peduli ben tak peduli de masalah de kakek. Ayo mulai dari awal engkau ria cek cintana cek estonah de kakek. Tapi dina Sifa pun tak gelem bahkan Sifa pun akikiran ambu cek sok cinta cek sok peduli. Akhirnya Sifa pun langsung keluar dari hotel ben tiba-tiba Sifa katemun ben emaang. Ternyata Maryam ben Sifa riah bedeh neng situng hotel.
Akhir ketika lemule tretan Edina Maryam ben Sifa pun atau kar oca. Maryam tak nyanaan ang bisa deti engak ria. Tapi Edina Sifa pun abela abeng tibi amar ke tepang Sifa andi masalah emang ria tak peduli. Beli emang beni keng sibuk alako tapi sibuk cek panceen ben lakena oreng. Sifa pun tak gelem salahen. Tapi ledek remah pole nase mun lekareh deti tacin tak bisa abelih deti nase pole. Deti mayu dek tantretan saling jegeh apana pole dek tantretan se andi alek bini sebopo bini pokong ni bini ria kotu jegeh. Cek sampai reng bini ria kempang abri prabenah dek reng lake. Tako-tako kastah kebudina. Ben akhir tretan film pun tamat.